Yes guys, nizere ko ibintu ari amahoro masa. So ndagira ngo tuganire muri aka kanya mbonye, ngira ngo nkuko mubireba ndimo ndeditinga. Yes, ndimo ndeditinga. Hano ndi ni ahantu mu gisari nyine cy'ishuri of course. So ibintu biba rero ari amahoro. So ndagira ngo twiganirire rero. Mumaze iminsi mubona ruhura umutima nyinshi, se benshi mwampaye n'ibitekerezo kandi rwose ndabashimiye. Big up on yourself. So ikintu kinzanye hano rero kugira ngo tubigenze dutya. Mu kanya Vestine agiye gusohora indirimbo, ariko mbere yuko ayisohora munyemerere tuze kumwereka urukundo. Mbere yuko akora ubukwe we have to support. Nanjye rero mubinyereke muri comment, mandike muti Vestine support kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. So mbere yuko rero tunasoza, mbaza no kubabwira ko ruhura umutima turimo turateganya uburyo ki twazajya tuyibaha uko mbega ari nyinshi. Muratwandikira, ariko nkuko mubizi ntabwo iyi ngiyi ariyo channel yonyine dukoresha, bisaba ko no ku zindi tugenda gukoreraho, bityo tukabasha kubona umusaruro kandi umusaruro mwiza. So rero munyemerere tubanze dukore muri ubwo buryo, ubundi Imana ibarinde. Ciao. At the moment you go, I shall love.